Mukasheshekera izoba oriho muhezi wa Speaker w'ishenjero rihanga Right Honorable Thomas Tayebwa yayacira abanyadini akereziye ya Rubaga kandi yagaruka yataho ubutumwa bwo kusasira mu kitabo ekitire ahakereziya aho abikiriza bari kwandika ubutumwa bwabo aha Papa. Reverend Father Achilles Mayanja wa Rubaga wabajekire ekereziya yagira ngo bayaciro muhezi wa Speaker w'ishenjero rya Uganda ahabo kwija okubasa kushasha nekereziya ahabo kufera Papa. You our own Honorable Thomas Tayebwa, Deputy Speaker of the Parliament of Uganda, to extend our sincere heart thanks to you for your fraternal gesture of coming to share with us this sad news. The death of Pope Francis has left scars. Mukugamba kwe Thomas Tayebwa yahayo kusima kwe ahakereziya eya Rubaga Mnunga Archbishop ahamwe n'abafather abatebekanise misa eyo kusima ahamwe na kwebaza emirimo ekozwe Papa Francis. Agara kusima abekereziya wano enkuru Rubaga Archbishop n'abafather kaguno mukoro kubanga bana Uganda banji badete bamanyi tunagenda wakungabaga n'abakatoliki banafe abanyi twagenze mu church zaffe nga tusabira omwoyo gwa Papa mutukuvu kubanga ebintu byabadde nga atusaba nti tukore byebintu omuntu omuramu byasanide okukora. Right Honorable Thomas Tayebwa yahamiza abarubaga okwariyo naza okushendekereza Papa Francis ahabo mukago ogwabiraine na Uganda. Thank you for opening this condolence book. Personally, I'll be going to the Vatican for burial to ensure that I say bye to the friend of humanity. I want to thank him in a special way for visiting Uganda and for always praying for Uganda. Muringo nigo gumwe Tayebwa yagira ngo Papa habire nashaba ngo abantu bona bakundane ngo kandi habire nashaba abantu okuyamba abo abatari kwebasa ngo nahabwe echo ebintu nkebyo byine kutibwa mu nkora. Abada tusaba echo kusoka nti twagaragane kubanga tugenda bulijo oba mu kereziya oba mu kanisa nga tusaba enesera ya kitawafe ekitafari muguru Ugiyagumizamu yagamba ahari Papa nko muntu obire nafa aha muntu wa hansi hari kugira ngo Papa bire nafa yo ahaboro ahamwe na nabo abari kubona bonesibwa. So Papa bada tusaba nti tubere nekisa kwabo abatesobora kwaba bagara obuyambi nga tubayambeko ekyo kintu kibadde abadde Papa w'omuntu wa bulijo abadde Papa w'omwavu abadde Papa wo yabonabona. Tayebwa yayongera yagira ngo Papa habire nakunda kuranirira amagara g'abana na nabo abatakazirwe nikwe kujumirira omuzego kwihamenda na mnonga aharengo orw'amahanga gatungukire mnonga. In short, ebyo kuraba nti program zino ezo kujama embuto zikomawo kubanga waro amawanga garaba nti ekyo kyekisinga Oguti yakomaho yayongera yagamba na hari Papa okwabe narwanirira ebyo buhangwa bwensi ombigambo bye hari kugira ngo abantu bine kureba ngo barinda obuhangwa bwensi. Ekirara kya bya butonde Papa bade nga kitekamu amanyi ngaraba nti tukume byo butonde bwaffe kubanga bwe tutabikuma obutonde bwe bujanga reclaiming space yabwo buja n'obusungu ngagamba tulina kubukuma nabwo butukume. Tayebwa yayongera yagamba ahari Papa nko muntu obire nafa ahampunji ngo kanda benaza no mbebembezi b'amahanga abanywegere bigere ari kwenda ngo abase kwaho entaro nkanda ko kabe akamanyiso ko businje. Ekirara kya mpunji bana abantu abanonye obudabuda nga bwogenda nga kisoro kati turegisteringa abantu ndoza mu runaku nge15 abava mu DRC. South Sudan oyareta president ne vice president abari nga banentaro zabwe naba naze ebigere naba kisinga ebigere ngabagamba please eno symbol ya peace kankorenga Yesu kitafe kye yakora.
Stayebwa yayongera yahiga abantu okurebera ahari papa okwabire nakunda kushaba na nokushaba ngo bamushabire ngo kandi abantu bine kugumane bashabirana kusoka kati bwe tubanga tetwesabira ngabara batusabire no ndoza tuyige kwecho kwegama nti buri muntu wori kobenga ori w'amanyi kobenga ori wa wansi mwena mwetaage sara kubanga fene entana je tugenda mu yasayizemu. Where you're going now and tell us. Amakuraga gashakwa Ivan Nyesiga ahabwa Tayari West omuri Kampala.